Andai Pak So tahu si bocil pipis sembarangan, auto ngamuk. Yang habis kencing sembarangan, disuruh pakai pempes, belum mau. Udah mandi, lari-lari, terus main, terus kencing kan, sembarangan kan. Tuh ngapa wajahnya cebrut? Hah? Kenapa? Bohong. Ya. Dibilangin tadi langsung pakai pempes. Nak, kenapa kencing sembarangan? Bilangin Umi. Enggak mau. Ayo. Nanti kena marah Abi loh. Nanti kena marah Abi. Mana? Isbai dulu tapi. Mana Isbai dulu? Nggak boleh lagi. Isbai dulu. Nggak mau. Isbainya mana?